پاشمه یک ج نیشان نشارستانیا باجره و یک ج سدم بلاوونا نخوشیان و نپاقجیا جینگه هیه. پشتی که جنگ سوریه دست پیکر کار شارداری هم بگشتی خراب بو. لباجار حسکه دو ریوبری هنه. هر ریوبری یک بشک جباجر بریود به. یک رژیم اسده که چارگوشه اولکارید بین دسته ویده و یادن ریوبری پیده که روبرک باش جباجار حسکه بین کنترولا ویده. لعالیه که رژیم اسد بریود به. پرسگریکن پاشمایان نینه. لیلتا خود دورند بین کنترولا پیده ده هر 24 دمجمیران اتومبیلن شارداریان پاشمایان هلدگرن برانبری و مهانه 500 لیره سوریه جهر مالکه دستینه. لی کشه آمازن اوه کوان پاشمایان لدردورا باجر کم دکن بکو چارسریه که جوان را ببینه او یک گلک نخوشیان بخوره تینه و به تایبتی نخوشیان چرم. الحسكة دبشن إذا قرجي علي مربع أمني وقبري بس الآلية جي منطقة إدارة ذاتي سهرها إنه تراكتور انتين حرب الشهر سعدا قرجي برد ريار عجينتي وحرمه هي بينسدو رقي سري مالي دستين باش يعني قريش نامي نام مالاد نامي باشي بس جي دبن جي طابيج نويدكي وعلى جاي ناب الويتش وليد مينه او جي برسي يعني قرق الويتش وليد يعني حلق جير بيدان يا ديخ بنا عرديد يا بشودين ورد مينه يعني تلوث بيئي شيد به البرنيزيكي باجار طابيج ندوري باجاره وبشكل عام قريش يعني تي آبيتن بس مثلا آبا جغجغ وآبا خابور هالماي هابيني قال لك نخوشي تشكرن وحيانا عالم بينه تحسسن وفي الريوان ايه نزيكي كم جغجغ وكحارة عسكري حي العسكري جيبيجن کامکرنا پاشمایان به چارەسەرکردنا وێ بە ئاوایەکی بتەمامی دەبێت ژێدەرێک مەترسیدار کۆگەفێل تەندروستیا خەڵکێ دکە و دەبێت سەدەم ji bo bêhtirbûna bakterya û vayrûsan ku ev yek jî dibe sedema belavbûna nexweşiyan.